ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯊꯔꯛꯂꯣ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯐꯟ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯔꯦꯅꯨꯀꯥ ꯁꯤꯡ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ಶ್ರೀಮತಿ ꯔꯦꯅꯨꯀꯥ ꯁꯤꯡꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीरक्लो सेंटर अहेंब सेंफम थादरगे आइन फोंदोखरे। इम्फाल की क्लासिक होटल पांगथोकिबा रिव्यू मीटिंग अदुगी मतांगदि यूनियन मिनिस्टर ऑफिस दैट रेणुका सिंहना पाउसी असिगा खन्नना उनबदा हाई मिनिस्ट्री लमदम असिदा सिंगमी मियामगी चखो थौरांगी लौ सिंगुबगे मखल मखा कयागी ट्रेनिंग पीननबगी अमदि हिंगनबगी लंबी पीननबगी दम पीथरिबा फंसिंग अदो करमना सिजनरिबगे हाबदु येंगसिनबा लाकने। ngasi review meeting aduda Manipur ki tribal affairs and hills department ki maikida ki thengnariba issue kaya sub minister ga unaraga wari sanaramgane Manipur ki chingmi singi sakho thorang ki center da sel ki award palai de aike ngasi review meeting aduda step thengna paikaliba thabak sing asida swadaba amade matam chana loisindaba thabak kya laire thabak sing adu athuba matam da loisindna utilization certificate piraklo makhadana sel piraklage haina minister na aike मांगनाई इंडिया लेगा ने मियां गिसा को थौरांग अमरि जाय फथौरांग गिदम पेथरली बसन फमसिंग अदो मादम चान सिनतन मखातना सेंथंग लौथनब होनरबदि मदुगी कानब मियां द फंगन बगम गने मरबसना ऑफिशियल सिना सेंटर की पिरकले बसन फम मतम चान सिनब ताई माग मसा मग नवंबर थाद मणिपुर द अमु खन लाक्तुन मियां ग हाक्तेन उनदुन मिनिस्ट्री ना पाइखलेब थबक थौरम सिंग अदो मियां जौरिब्रा हाइबदो हाक्तेन ने यंगसिन गने आइके मांगनाई मिनिस्ट्री स्टेट असिदा EMRS स्कूल चिंग छागन पगी थबक सिंजु येंगसिन बलाकने माकी खोंगसर असिदा मणिपुर द लेरिबा चिंगमी सिने थेंगनरिबा प्रॉब्लम सिंग अदु खांगदोंना बहोनके मखोगी अवार्ड प अमरि चखो थौरांगी दमक सेल की अवार्ड पलेते मखोई द सेल क्या यापना मथौ ताबकी हाइबदु खांगदोपगी तंगाई फदबा लई हाइके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवांग नोकबो स्टेट सिंग मपोइना असम नागालैंड अमदि मणिपुर द लेरिबा चिंगमी सिंग की खुदोंग चादबा सिंग अमदि मखोगी दमक पाइखलिबा थबक थौरम सिंग असि येंगचन बलाकने हाइके ngasi ge review meeting aduda Manipur lainga ki tribal affairs and hills ki minister Bongjagal Balte additional chief secretary DA and hills Letkogin auke pamade director tribal affairs C Arthur Orsiono jauno official kya susar yakhe Nagalamrom the Joyram Ramesh Tunglare Bekhalgi Watanaba aukre All India Congress Committee na Manipur ki election observer oina hablakraba hanake Union Minister Joyram Ramesh ngasi Imphal da thonglare mangna Imphal da thonglapaga Congress losing basing jawna mifam pang thoktuna lakadoriba taragani thoi chuba assembly mikal asing matang da watana ba aukre pause asina phangba pauna hai AICC ki losing pasni Imphal airport thonglaba matamda AICC ki Manipur in charge Bhakta Saran Das MPCC ki president and Loken पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट अमदी MLK मैगस्टन आनगे मिनिस्टर डॉक्टर KS रतन कुमार इंडियन यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी शरीफा रहमान पार्टी की ऑफिस बिहार सिंह प्रांतल अमदे सेल सिंगल सिंह बस एयरपोर्ट तारामना ओके वैक्सीन काप्ट्रबदी तलब पीरोई हाइबा DC के ऑर्डर सिंह नदुना पिटिशन फाइल तौखरे थासी के कुलुमदोइद बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की DC स्टेट असिदा वरिबा COVID-19 की फिबम अमदे लागादोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल मरी लेना वैक्सीन काप्थोक्तबा एम्प्लॉई सिंह की थागी तलब थादोगलोय हन थोकिबा ऑर्डर की मयुक्त मणिपुर हाई कोर्ट पिटिशन अमा फाइल तौरखरे आइरे स्टेट असिदा COVID-19 की लाइना संदोक पथिंगना बलेंगना थमलंबा कर्फ्यू अमदि लॉकडाउन सिंह तमना तमना कोमथोरकपगा मरी लेना लाइगा की लोइसन की हांगतोकपा अमदि MGNREGS की थबक सुगदबा सिंह वैक्सीन काप्थोक्त्रबदि खुदोंग चाब अमत पीरोय हन मणिपुर लेखा अमसुंग तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के DC की मैकेदगे ऑर्डर थोकिबा लैख्रे लोइना हारिबा ऑर्डर अनि अदुगी मयुक्त केस फाइल तौरकपदगी ऑर्डर सिंग अदु हाई कोर्ट स्टेट तौनबसु खननखिबा लैख्रबने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट DC की मैकेदगी हारिबा ऑर्डर अदु हंदोखरे अदु मणिपुर मणिपुर लेखा के ऑर्डर अबदि तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट DC की ऑर्डर अदुगी मधक्ता पिटिशन थरगे पिटिशनर की मैकेदगी बिष्णुपुर DC ना ऑर्डर हांगदोकले हारिबा अदुगी नोटिफिकेशन थोक्ता फमरम नमहा की मधक्ता कंटेम्प पिटिशन अदु मखासा थबनि आइरे वाफम असिग मरि लेना DC बिष्णुपुर दगी फंगबा पावगी मतुंगिना डिस्ट्रिक्ट असिदा COVID-19 दगी ngaktongnaba वैक्सीन मपुंग फाना
ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 60 ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯗ 35 ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,94,968 ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯗꯣꯁ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ 1,19,000 ꯁꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 13,468 ꯌꯧꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁꯣꯞ FPC ꯑꯅꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯆꯦꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯗ ꯔꯤꯄꯣर्ट सेप्टेम्बर 10 फाउबगी मनुंग पीखलनब खंगलखरे आइरे हारिब वकदु नावेम ओंबी प्रमोदिनी कौबी मियोय अमग लोइनना अतोप मियोय अहुमना मणिपुर गे DGP अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की SP की मखदा कमीशन असिदा थारखिबने वकदुना मखातन पल्लिबदी कक्सिंग निंगथौ लेखाइदगी पुखरमबम बिजे अमदी महाकी कांगबु अमसों कक्सिंग मय लेखाइदगी थोकसोम शांति कुमार अमदी महाकी कांगबुना NFSA की रेशन कार्ड पाइबसिंगदा चेंग यनबगी थबक तवे फेयर प्राइस शॉप की एजेंट खले साइन बोर्ड थे डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर की मैकैदू मेई अनी फेयर प्राइस शॉप की डीलर ने लाथोप लेते हौजिक फाउब मेई अनी चेंगेंबगी थबकसिंग चथदुना लेरे नागालमरोम मेई अनी PMG KAY की मी खुदिमक चेंग केजी 5 फंगनगदबनी केजी 3 खमक पीरे लोइनना नापसा की चेंग केजी 5 पीबकी मोद केजी 3 खक्तमक पीरे थौंगसिद पेंदुना मियामना चेंग केजी सुना पीबीनब तक्सनखे अदुमनमक ताबीखिदे मखातना मरी लेनब DC द हिरम असिगी मतंग वकटखि अदुबु करिगुंब थबक अमत पाइखतना लेरगले कंप्लेनेंट की मकेदगी कक्सिंग पुलिस स्टेशन द फेयर प्राइस शॉप डीलर अनी अदुगी मथक्ता FIR लोकट पिनबा हाइजके हौजुक फाउबा रजिस्टर तौतन लेरे मरमसिना कमीशन की मियंग चांगबियु हाइनो वकट अदुना मखाताके कमीशन असिना हाइरबा कंप्लेन अदु कुमना येंगसिनबा कलोना द चेंग फंगनदबगी लाखिबा वकतसिंग अदुगी इयंगलगा केस अमा रजिस्टर तौना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SP अमदी मणिपुर की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमदी डिप्यूटी कमिश्नर हिरम असिदा मियंग चंगतना सेवलनेगे मनुंगदा रिपोर्ट पाइखलनबा खनखे लोनर केस असिगी मखाताबा प्रोसीडिंग सेप्टेम्बर 10 ता चथनबा मतम लेपखिबने लुबा करोड़ 3.4 रोम के ड्रग का कोनना मियोय अमा फारे IGAR साउथ की मियंग मखादा असम राइफल्स टेक्नोपल बटालियन की टीम नंगरंग ऑपरेशन चथबदे इंडो म्यांमार बॉर्डर की पाइनएप्पल फामना के जंगल द लुत लरम मियोय अमा लुबा करोड़ 3.4 रोम की मय का ड्रग का कोनना फारे मियोय अदो असम राइफल्स टीम अदु ओबद चेननब होनबद तानरगा फाबने मंगोदगी ब्राउन शुगर ग्राम 100 अमदी WY टेबलेट लेसिंग जंखै फारब मियोय अदु मंगोदगी फंगलबा ड्रग अदुगा कोनना टेक्नोपल पुलिस स्टेशन द सिनखरे आइरे नागालमरोम द लालाउबा अमा नौमैगा कोनना फारे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम न लोन थिंख्रपा लालाउलो प्रिपा की एक्टिव कैडर अमा नौमैगा कोनना ngasi nungtil pung 2 minute kun rom taba matam da jaipok thambano market tagi फारे पुलिस की पाउना आई फारब कैडर अदुगी ममिक जोंखाइबम लोकोय सिंह सही कुनगनि पान अपोकपा लाइखिरबा वाइ माइपाक सिंह कवि अंड्रो कुमल लाइकाइदगिने मंगोदगी काप यारिबा मरु मंगा जाउना 9mm पिस्तोल अमा फंगले माकुम जालिसिंग अनि तरग तरेत इंगोबा कोब मि अमगी खुथांगदा लालाउलोप असिदा जॉइन तौबगा लोइनेरा हाउजिक लालाउलोप असिगी सेल्फ स्टाइन लेफ्टिनेंट पाइखोंबा कोबा अमगी मखादा थबक तौबनी आइरे मियोय कुंट्रा पोस्ट परपदगी अहनथेम लेकाय कंटेनमेंट लाउथोकरे हौकेबत मिट हुमनी असिगी मनुंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलेबा कैसाम थोंग अहनथेम लेकाय दे मियोय कुंट्रा कोविड-19 पॉजिटिव होइबा थेंगनाबदगे लेकाय असे माइक्रो कंटेनमेंट जोन ओइन इम्फाल वेस्ट की DC ना ऑर्डर थोकतुना लाउथोकरे डेपुटी कमिश्नर TS किरण कुमार थोकी बॉर्डर असिना हाई अतेन मतम खरा असिगी मनुंग लेकाय असिदा कोविड संदोपुई सान का हेना वांगलकपदगे दी मणिपुर एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की मतुंगिना मफम असिबो का माइक्रो कंटेनमेंट ओइन खुदक्तगे लाउथोकेबने हारिबा मफम असदा लेबा मियोयसिना मपान थोकपा मते अतोपा मफम दगी मियोय अमदा मफम असिदा चंगबा यारारोय
Laikai asigi manungda leiba school office amadi miyam punba mafam kudimak athengba thamlagane mafam asi phawduna kari amata chatpa yararoi hal department ki official sin mafam asi bukomne yangsin gane loina laikai asta leiba mifum kudimak tangai fatana arogya setu app sinna kadamane haire micro containment zone oina laukthok laba laikai asigi akoi bada meter chama yangkai de konba mafam asi bu refer zone haina laukthok pu loina contractors ngi tabak ja thagane mafam asi leiba miyo singi marakta covid ki layo uthoruk patheng na badi kudakta mari leina ba singda paw pi kadabane Hariba Kanglol Singa Sidaki Organomit Tarani Sanagani, Kanglol Si Ngata Music Matak Indian Penal Code 1860 Section 188 Kimakada Logi over Tabak Packet Kani Ire. Like I as the COVID possible we saw one Pasiki Yang like section Torang Wina. Haying NYC community hold mass testing Satagane. Mas the COVID positive over Yauba Imungi Punamak test of Godabane. Masida Sunatan like I Asigim Tom Kutangi any edit test of Tokadabane. Masih test out ho yada ba imong sing local club sing namari lena ba police department na dragana revenue team da pau pi kada bani masih kada Impal West ki CMO na kana ba thorang packet kani aire Nagala marom da Manipur da ho ki ba pungkun mari asig manung da Meoi lising hum chama ga marfodram papan test to da Meoi chahum tara ka mathoi positive hoi ba thengna ki ba loina na Meoi hum laisa da sina baram boidona lai khidre aire COVID-19 common control room da thador pas chero la sing matugina positive Oibe Tangna Club Home Taragamatoi, Aduki Manunda Meoi Home Day. CFF ki person singni now no possible civilian sing at the rims the Taragataren. Zenems the Kun District Hospital sing the Samaga Marfudra Home Doi Amadi at the testing center sing the Gamer Fogamatoine. Mako sing at the Impal East the Humpudrani Pan Impal West the Samakun Gamaga. So San Podaki Tara Home Doi Saldel the Mari Senapati the Ginipan. Taming the Gitaret Tanopoliki Ama Abadi Kampo Pedaki Home. Auge ba pungkun mari asig manung da state asida COVID positive pa mi home si ki bagalo na hoje pa bada state asida laisa asina maram oidena si ki ma masing lising baga jadret patra yokre nawra leki da ba mi home atu Impal West district ki manung chana ba ol lambolen dagi masagi sahi yang kai ka tare rum sura bana pa ama Impal West district ki manung chana ba kairang mai le kai dagi masagi sahi hum bangarum sura bana pa ama amade Impal West district ki pangai bazar dagi masagi sahi hum ga tare rum sura bina pi amane Like the Meoi Hongi Marung the Meoi and Edi Hanadi Topalina Liba Meoi Singly, Loina Makoi Homba COVID vaccine dose Amapopa Captriba Meoi Singly Ire. State the Sidan the Meoi Chapri Taragani Pantisas Tau Kibagaloin House of Power COVID-19 Narabadagi. Pagalakiba upon Bamasing Lakam Kadising Tarit, Jamri Tarayodana Pagalapaki Sang Chada, Marfudramaga does make a home Yokre. Sanabagi Pau Amada Steve Magna International Prayer Lip Mess and his scout Lautokre, Manipur Daki Taru Yaure. Indian men's senior team ki head coach Igor Stimagna Matang Tada Nepal ga sana kadaba international friendly match ani ki member kun mangana sabay score lauk thokle masigi manu masida Manipur dagi taruk yaurakle friendly match ang ado September ani amasung bangada Nepal ki konung Kathmandu da sana gane score sida yauriba Manipur ki footballer sing ado de Moirangtem Dhiras FC Goa Konsam Singlen sana Hyderabad FC Thaunawjam Jackson Kerala Blaster FC Thaunawjam Bipin Mumbai City FC Mohammad Jasir Hyderabad FC amsung Wazam Sores Bengaluru FC ne Igor Stima ke squad asida Rahim Ali amsung FC Goa ke Sriton Fernandez an boina goal phangle lising ari taraga taret FIFA Under 17 World Cup team de saruya ke ba Ali ase ausek sahi kun ga mathoi sure Indian Arrows sahi ani sanarami masugi batol lising ari taraga mapanda champion FC de yauki mahak Indian Under 20 and Under 23 ki team da su saruyare Defender Fernandez su sahi asi ki angan basaruk te FC ko na saruya khiba AFC Champions League tam ha ki team gi ajoba thotang lauke Adoba defender Mandar Rao Desai su jun thada Qatar da sana khiba World Cup qualification campaign jau ki draba mathu ngasi ki squad lauk tholok bada alagle duga Adil Khan na squad ki manung chalba ngamdre Siana defender Sandel Zizal Croatia ki makok thongba club ISN ke 7-8 to join ta okhimana squad asida yaudre Loiner Bengaluru FC ki winger Udanta su matangi thada sanakada ba phele match ani asigi squad ta yaudre makhatarak ba atop pau amadana Assam da khulai paibasina landa bada Meoi manga sire traktaret mai thakre Assam ki Dima Hasau district da Dimasa National Liberation Army DNLA ke cadre ni singna basina Bot pupa drug sing tawai kapselak pada drug atu da tolak kebet mai banga si khiba kaloina drug taret mai thadok tuna
amang ata thawan kre ana agency dagi phangba pauna aire pawasina makata na hai thaudoga si asam ki konu guwahati dagi kilometer chani rom lamna leiba mafam asida ngarang namidang thokibane cement amadi koila pubu truck sing aduna district asi ki rangi bel mapa yorok pada namidang ge pungnipan makhairom tarpada khulai paiba sing asin nongwe kapsila khibane aire police dagi phangba paw gi matungina thaudok asida senari ba khulai paiba sing adu lona jadaba lalhaulup amor badi NLA ge cadre sing hoigane haukiba me thada Karbi Anglongi Dhanseri area the security force na DNLA ge cadre taruk har ki balai khibane thaudoga sigi matungda lalhaulup asina laman khumnaba gi mongda lalong kyamarum chatun la khibane DNLA asi kumjali singani taraka mapanda sem khibane harba lalhaulup asigi cadre sing asi asam ki dima asawa made Karbi Anglong district loina da junglo na Nagaland ki mafung khara da laituna thima sa phurup ki ning tamba talibal lup amane pawase gi matungina thaudok thokfam dagi kap thokraba nong mai maru ke amaso phangbangam ki aire thaudo asi thokraba tungda sam police amade sam rifles ke apun bakut puna chingna ba mafum ke da thibo bagi thaba kanna chathari aire nagalambarom da Sasinnaba Facebook account dagi Nupisingda Karan Taba ama fare laibak na sakhang maikhang naraba Meoi amagi photo Facebook da profile photo thamlaga Sasinnaba Facebook account hangda nupi angal sina hek leitana Karan Taba Meoi ama cybercrime police station ki team amana ngarang fare police na faraba tawba ngambani aiba Meoi adu Impala district ki thongsu waikom khongnang dagi laisrap ningthemba sei kuntra gamari apapa el sambuai ma kawe Meoi amana mahaki photo sinaraga Sasinnaba Facebook account hangla ikai khunaba mangba yaba thabak kyamarum tawre ana police station asida wakalak padagi FIR amalo katana kubna thigala batung da tawba ngamba Meoi adu phaki bane pawhosina hai cybercrime police station da complaint tawruk liba Meoi adu ki masage account dagi hojik faraba ningthemba harpa Meoi asida photo law tharaga kanglei nganba khumman aiba Sasinnaba Facebook account ama haukiba jun thagi konipan dagi sinaba aurake Sasinnaba Facebook account asna complaint tawruk liba Meoi adugi Facebook friendsing da taba nuai taba wahibata message thasilakpadagi angnarakpada Sasinnaba Facebook account ni aiba khanglakpadagi cybercrime police station da complaint tawrakpane complaint ladugi matungina cybercrime police station ki team na kanglei nganba common harpa Sasinnaba Facebook account adu ningthempa harpa Meoi asina hangba oirambadagi maku ngarang phabani mangodagi mobile phone ani amasong sim card ani phangle haire lemna RT-PCR test tawgani Impal West amasong Impal East district tanga sidagi autuna lakadurba September ani phawa miapna telephone ki khudang book tawduna lemna RT-PCR amasong RAT test tawragani an al services ki director Dr. K Razona thadorpa chero lamana phongdorakle miamna mobile number 690-979-5542 amasong 600-952-2527 da pung tara dagi nungtil pung mga phawbagi manungda pau pharutuna test asi tawna bagi da book tawiu ana susero letan makha tare arobe content sing asi ge marwai pa pau khara asi pa pau dam jariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asi dagi yang biri popana ma pathaga sari channel asen tom ta kadara badi subscribe to video na subscribe to bir molana like and share to busu ka bi kana prama po amakan thaga sari